U projekta volim da volontiram, aktivno da kreiram. Volonteri Svilajnca su uz pomoć resurs centra Sunce iz Kragujevca, koji je resurs centar za Šumadijski Pomoravski okrug u okviru programa Mladi su zakon, realizovali ovaj projekat. Ovo nam je poslednja radionica na ovom projektu i vrlo nam je drago što smo mogli u okviru ovog projekta ponovo da se družimo sa mališanima u vrtiću, iskreni da budemo, to su nam najlepše radionice. Uvijek volimo ovde da se vratimo. Evo, mogu da kažem da smo krenuli sa kreativnim radionicama u vrtiću za ovu godinu i nadam se da ćemo tako nastaviti tokom celog leta. Umrenih ruku, mališani su na kraju uživali u svojim delima, nadajući se novoj kreativnoj radionici.